Hola bafethu igama Vusi Mabunda umhlaba Mabunda umuhla kacala umuntu phela bonke abamcalayo. Ngicela wena mfethu lapho usubscribe. Ngicela nje upress i-button lelo libomvu, i-subscription button, and bese upress i-notification button bese uya-comment down below. Njengoba sengishilo bafethu igama Vusi Mabunda umhlaba Mabunda umuhla kacala umuntu phela bonke abamcalayo. Namhlanje bengifuna sikhulume ngesichitho. Siyini isichitho? Sinjani isichitho? Umuntu onesichitho simbona kanjani? Futhi nokuthi sisizakala kanjani mhlambe uma sinaleyo inkinga leyo. Wafethu umuntu onesichitho umuntu ongathandwa abantu, umuntu ongena aphume kuma relationship. Lo muntu lo unesichitho, unebhadi, unesiqwaqo, uyanuka kodwa wena awuzizwa, abanye abantu bayakuzwa. Kusuke kunobuthakathi lapho, kusuke kunomuntu mhlambe osuke uwena ucabana naye ungazi nokuthi ucabana naye ngaliphi. Uma unesichitho abantu abakuthandi. Uthola ukuthi uma mhlambe kunamajita nawe uyafika lapha emajiteni, amajita vele ashifte nje wonke, angaba yi5 angaba yi7 avele ashifte wonke nje, uzithole sowuwedwa noma mhlambe unomunye maybe onamahloni. Kodwa nje uma mhlambe esikoleni usesigila ra and then uthola ukuthi impi seyasuka nje, vele kusuke nje impi nje isithubeni nje, kungabathi kuthiwe wena uthe ungashongo wena njalo wena nje makuthiwa umuntu ukhulume ngomunye umuntu or omunye umuntu ukhulume isecret bese athi siyazi vele ukuthi uzibanibani nguye, siyazi vele ukuthi uThemba nguye vele otshele uzibanibani or uvele ngiyazi ukuthi uYuthemba. Njalo wena nje umuntu makakutshela, makafuna ukutshela indaba athi hayi indaba ukuthi wena manje wena uzosuka bese utshela abantu. Uyayibona njani? Awuthandwa mawuthi yashela ucherry lapha yana uvele nje athi suka yanginukela, suka awusi-type yami, suka kimi inhloko ngimoshela isikhathi. Like akekho umuntu ofuna ukugaya i-chance elifini. Uyayibona ukuthi njani? Uthola ukuthi mhlambe uyangena uyaphuma kuma relationships nje, uyangena uyaphuma. Sometimes omunye umuntu uyashaywa nje usiputuputu, wena nje uhlala ushaywa nje, ushaywa ngempama nje wena 1212 nje waba seyisukile impama. Kanjani manje ukhulume nje igama eli1 uthi uvakashile ekhaya lapha yana sekunempi, sekuneyindaba eziningi, kuthiwa wena ukhuluma too much, kuthiwa wena abakuthanda abantu wena. Njalo iyasuka nje, kusuka impi ngawe moye ku job interview bavele nje bathule bakubheke, so uzibuza na ukuthi kahle kahle manje okay sekumele ngithini, yimi emele ngizi-introduce or bona kumele bangi-introduce or kwenzakalani. Uyayibona ukuthi njani? Bavele batsho sizokufonela sorry, bavele batsho ukuthi sizokufonela ungazi nokuthi bazokufonela uhambe njani, kusasa uthola ukuthi kuyabheda. Uyayibona njani? Like ungaya ku-interview utshela ukuthi like ngishayile le umsebenzi ngewami, vele bakujabulele wonke, bakujabulele hayi bakutsho ukuthi hayi sizokufonela definitely, just sayokhuluma neboss nje kuphela. Then mase kumele ukuthi bakureply mhlawumbe after 2 days or after a week kungaveli reply. Kanjani? Kwesinye isikhathi lokho kusuke bangelwa ukuthi it's either ubangwa zidalwa, it's either kunomuntu ucabana nawe and then wena awumazi, and then lowo muntu loyo ukushaya ngemithi, ukufakela isiqwaco, ukufakela isichitho, ukufakela nje amabhadi. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi lento le uzalwa nayo ekhaya, vele kunale problem leyo ekhaya yokuthi nekhaya asithandwa. Ekhaya kini nje wonke umuntu makafuna ulahla nje ekhabishi nje engathi yenza njani bavele bayilethe ekhaya kini, ibhadi lelo. Wena nje umuntu makacabanga nje into embi uvele nje acabange wena nje. Umuntu nanoma ucabanga nje ukutesta nje ibullet lakhe nje uvele acabange wena nje ukuthi azi mangatesta ibullet lami testile phezulu lo muntu lo msakazi nje. Ibhadi lelo fethu man, ibhadi isiqwaco, isichitho, kusho ukuthi bakushayile wena, kusho ukuthi ubangwa zidalwa, kusho ukuthi uvele ukhulele vele ekhayeni elinezibopho, uqgole nje izibopho.
kuyalunga lokho mfethu uma wazi ukuthi unesiqhitho, uma wazi ukuthi umfweni noma mhlawumbe omunye umuntu omaziyo unale nkinga leyo yokuthi yena njalo njalo yena uhlala sempini, hawu njalo njalo eyasuka usethaveni uyashayiwa, usesontweni kuthiwa wena uthe so akumelanga yenzeke into enjalo bafethu. Ekubeni kube thina sikhona singakwazi thina ukuthi sikuncede, nabanye abafethu bangakwazi ukuthi bancede. Lento le uyakwazi ukuthi ugeze, uyakwazi ukuthi ucleanse, uyakwazi ukuthi uzihlambulule. Kwesinye isikhathi mhlawumbe waba ne-miscarriage wena sesteri wangazi, mhlawumbe waba ne-abortion wathi ukuthi kuzowenza abortion wathi ukuthi kuzophelela khona lapho, kanti izinto ziyahamba, ama-spirits maningi, ama-spirits amile phambili amele wena, into zakho ziyabheda khona manje. Kuthiwa wena unesichitho, uma uhamba kuthiwa wena unesichitho, kuthiwa wena unebhadi, kuthiwa wena unesicwacwa. Kuyagezwa lokho bafethu. Uyakwazi ukuthi uye emfuleni uyogeza emfuleni, uyakwazi ukuthi uthole isimo sebhavu, isimo samakhambi, dependa nje ukuthi lowo muntu ozoya kuyo usiza kanjani bafethu, ngoba lento le ayakwazi ukuthi izihambele yona, ngoba uyafuna umsebenzi noma ungawuthola umsebenzi uhlala usenkingeni emsebenzini, hlala kuliyo nje, hlala kuthiwa wena ini ujojile kangile. Yayibona, so into engafuneki leyo bafethu ekubeni kube mhlawumbe sengakwazi ukuthi sincedeke. So uma wena wazi ukuthi unaleyo inkinga le, sukuma namhlanje uyozithola ukuthi kwenzakalani. Yazi umuntu makacabanga iposition nje, cabanga yakhe iposition kanjani. Lo muntu lo wacabanga yami iposition ekubeni kube position amaningi so la esipanini. Yabo macabanga ukuthunywa wena, kuthunywa ikoda, kuthunywa amabhiya uwe, kuthunywa iball pen uwe, bayatshontshela kuqala batshontshele wena cala no ceda bese bathi uwe futhi wena otshontshe yakho iball pen, uwe wena otshontshe yakho into asingayi. Hayi singakwazi silungise leyo bafethu man. Ngicela bese uyasubscribe, ucommente, and then ushayine i-notification button lapho, ngoba uzokwazi ukuthi usizakale. Mhlawumbe ukhona omunye umuntu omaziyo noma ungezi kuvusi uye komunye umuntu like yebo, sebancane masingaka bafethu, nanoma ngabe umdala kangakanani, ithuba sasekhona lokuthi into zakho zilunge, ithuba sasekhona ukuthi impilo yakho iye phambili, ithuba sasekhona lokuthi uphile impilo wena ofisa ukuyiphila. Mhlawumbe bolindele nje le message yabo, so akumelanga ukuthi sibe necwacwa, akumelanga ukuthi sibe namabhadi. Sayidinga imishado, sayidinga imisebenzi, sabadinga abantwana, sayidinga nje impilo engcono sonke. So sukuma mfethu, sukuma sister, nawo mathayima sukumana omagogo, sukumani silungiseleni i-future yethu, so wazi ukuthi siphile kahle nabezimva kwethu baphile kahle. Thokozani.